Pozdrav, dragi moji. Svjedoci smo nemilih događaja u protekle 2-3 sedmice, zbog kojih je došlo do ukidanja zadruge, najgledanijeg cirkusa na Balkanu. Neki od nas prate zadrugu, prate neke realitije i prije zadruge tipa Farma, pa neki su pratili i parove, ali ja ću u ovom videu pokušati da vam objasnim ko to zaista gleda zadrugu i koliko su stare osobe koje prate zadrugu, odnosno koja je njihova starosna dob. Nedavno smo dobili obavijest od velikog šefa da u budućnosti se neće emitovati reality sličnog sadržaja i da je ovo jedna od zadnjih sezona ovakvog tipa, što ne znači da u budućnosti nećemo gledati reality sličnog formata, to jest da će se ljudi selektovati na drugačiji način, da će se birati učesnici na drugačiji način. Ja hoću da kažem da će možda u idućim sezonama ili projektima ulaziti ljudi koji nisu bili zavedeni u kaznenu evidenciju, odnosno nisu radili neke nezakonite radnje i tako to. Meni iskreno nema nikakvog smisla ovo što se zadruga ukinula, jer sad ću vam pokazati na osnovu ovih statistika. Znači, ovo su precizne statistike koje pokazuju tačno broj ljudi i njihov uzrast. Tako, da li su muškarci ili žene, već to u pitanju, to ćemo da vidimo. Znači, evo ovako, da vam pokažem. Znači, 10 miliona ljudi je posjetilo jedan od mojih kanala. Na nekima sam imao i više pregleda, ali nećemo sad o tome. Evo, na primjer, ovaj kanal je posjetilo oko 10 miliona ljudi. Znači, pogledajte ovo. Muškaraca samo 25,4%. 74,6% su žene. To vam govori dovoljno. Znači, ljudi koji gledaju zadrugu su većinom žene. Poznato nam je da žene i ne prave toliko problema. A sad gledajte ovo. Od 13 do 17 godina. 0,3%, znači. 0,3%. Znači, od 10 miliona ljudi, 0,3% samo od 13 do 17 godina. Od 18 do 24, 7,1%. Od 25 do 34 godine, 14,4%. Od 35 do 44 godine imamo 23,6%. Od 45 godina do 54 imamo 20%. I sad imamo od 55 do 64 godine imamo 19%. I naravno 65 godina i stariji 13,9%. Pa gdje su ti ljudi? Pogledajte. Djeca uopšte ne gledaju zadrugu i programe sličnog formata. Znači, veliki problem je TikTok. I ne samo to. Problem je što svak gleda u mobitel i što svak živi u svome svijetu. Nema komunikacije između djevojke i momka. Ja ih gledam, ona gleda
na telefon, on gleda na telefon, piju kafu, sjede 2 metra jedno od druge. Mama na laptopu, tata na laptopu, brat na PC-u, ja na PC-u. Niko ni sa kim ne priča, niko ni sa kim ne komunicira. Današnje generacije, dođe ti, na primjer, dijete kaže, tata, da vidiš što sam složio Lego kockice, on ga gurne, ma daj, bježi sine, vidiš da radim. Eto ti mobitel, igraj se. Nema. Živimo u takvom vremenu gdje nam se sve više i više isključuju emocije. Postajemo sve više i više roboti, ljudi. Niko ne ide nikod koga na kafu. Niko se ne druži ni sa kim. Jednostavno smo ubuli. Ovo što se dešava, to nikakve veze sa ovim nema zadruga. Ne. Tehnokratija. Tako je vrijeme došlo da se svak zabije u sobu i živi u nekom virtualnom svijetu. Da li igra igrice, da li gleda filmove, neko gleda zadrugu, ali se uglavnom niko ni sa kim ne druži. Sve što se dešava, dešava se preko žice. Ja sam nekad znao da odem kod druga pa da noćimo, pa da se igramo nekih gluposti, šatore pravili nešto, udarali se nakim štanglama po glavi. Danas toga nema. Danas je sve drugačije. Uglavnom da ne dužim. Eto, podaci govore da djeca uopšte ne gledaju zadrugu. Znači, velika glupost je što se ovakav projekat ukinuo. Ok, bilo je svakakvih dešavanja. Bilo je nemilih scena. Bilo je svega. Ali to su trebali da sankcionišu ljudi iz produkcije. Nisu trebali da dozvole njima da im prođe nešto što bi trebalo da bude sankcionisano. Normalno da će čovjek opet da ponovi. Ko veli prvi put me nisu kazali, drugi put neće garant. Oni su trebali, ko god uradi fizički kontakt, odmah da mu kažu spakuj se i doviđenja. Ili kad biraju ljude, od toliko ljudi, oni zabiraju non stop jedne te iste. Dosadilo su više i Bogu i narodu. Napamet znamo ko će s kim biti u vezi, ko će koga prevariti, ko će koga udariti. Jednostavno trebalo su da ubaci manje agresivnije ljude, manje poznatije, što ne znači da bi bili manje zanimljivi, jel tako? Eto, ništa, to bi bilo to. Samo sam htio da vam predočim statistički ko gleda zadrugu, odnosno kolika je njihova dob, koliko su stari ti ljudi. Evo još jednom. Znači, od 13 do 17 godina samo 0,3%, pa daj, nemojte me zajebavati ljudi, pa 0,3% od 10 miliona. Eto, začunajte koliko je to. Eto, hvala, prijatno. Ne zaboravite lajk opaliti.